Ndagusuje kandi nkwaye ikaze wo gukurikirana Zeyipafu TV nyuma yuko ibihugu bya Israel ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabiye igitero ku gihugu cya Iran ndetse nacyo kikahita kibasubiza kigatangira no kurasa ku bikorwa bahuriyemo cyangwa se bafatanyijemo n'ibindi bihugu biherereye hariya mu karere k'ibihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati cyane cyane ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Iyi ntambara ikaba yaragiye yangiza ibintu byinshi ndetse igahitana n'abantu benshi cyane cyane mu gihugu cya Iran ndetse no mu gihugu cya Liban, aho umutwe witwa Hezbollah wagize gutya nawo ukaba uza gufasha igihugu cya Iran. Ibi bikahita bikurura n'intambara igihugu cya Israel cyahise kigaba hariya mu gihugu cya Liban. Iyi ntambara ikaba yaratangiye hariya mu gihugu cya Iran ikahita ihitana bamwe mu bayobozi bakuru ba kiriya gihugu, nyamara ntihagire igihinduka ku mirongo y'urugamba, bagakomeza guhangana n'iki gihugu ariko ntihagire icyo bihindura. Byaje kurangira bemeranyije kuba bashyira hasi intambara bakajya mu biganiro. Ibiganiro rero nibyo tugiye kubabwiraho muri uno mwanya, biri bube mu masaha makeya ari imbere hariya Islamabad mu gihugu cya Pakistan. Akaba ari ibiganiro biraza kuba biyobowe ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baraba bahagarariwe na Vice Perezida wa kiriya gihugu ariwe J.D. Vance. Ni umugabo ufite imyaka igera kuri 41, akaba ndetse n'umwe mu banyapolitike bakomeye hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rwa Iran haraseruka abagabo babiri bakomeye cyane muri kiriya gihugu, harimo umuvugizi w'inteko nshingamategeko ya kiriya gihugu cya Iran, akaba yitwa Muhammad Baga, akaba afite imyaka igera kuri 64. Arabaherekejwe cyangwa se ari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa kiriya gihugu cya Iran Abbas Araghchi, ngo muramuzi, umugabo w'imyaka igera kuri 63. Abangaba rero nibo barahurizwa ku meza y'ibiganiro hamwe n'igihugu cya Pakistan, aricyo kiri kugira uruhare mu kureba ko cyankunga ibi bihugu gifatanyije n'ibindi bihugu byo muri kariya karere. N'ibiganiro rero biraza kuba byibanda ku kuba bareba ingingo bumvikanaho intambara ikaba yarangira burundu, dore ko bitarimo bivugwaho rumwe ko izi ngingo buri umwe yagiye atanga n'undi yagiye atanga zishobora kuganirwa mu biganiro. Abenshi bakaba bavuga ko bitoroshye kuba aba bagabo bombi bashobora kuba hari ingingo baza guhurizaho kuko bakabasha kuzumvikanaho, bitewe nuko buri wese ingingo yagiye atanga bavuga ko zikomereye uruhande rwa mugenzi we. Minisitiri w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu we akaba arimo akomeza kuba atemeranya n'aba ngaba ku biganiro baje kuba babanza kugirana mbere yuko habaho agahenge k'imirwano, aho buri wese yemeye kuba yarekera kuba yatera undi cyangwa se yagaba ibitero ku wundi, ubundi bakabasha kuba bari kuba bagira bimwe baganiraho bashobora kwemeranyaho, dore ko Benjamin Netanyahu we akomeje intambara ndetse abenshi bita ko ari intambara arimbura ahereye iruhande intambara iri kubera hariya mu gihugu cya Liban, aho we avuga ko ari guhiga umutwe wa Hezbollah ngo wamugabyeho ibitero. Ni mu gihe bavuga ko ku mpande za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bari bumvikanye ko intambara mu gihugu cya Liban naho ngo igomba kwita ihagarara, nyamara umuyobozi wa Israel wakavuga ko ngo idashobora kuzigera ihagarara ngo atararandura uyu mutwe. Tubibutse ko Benjamin Netanyahu we yifitiye imyaka igera kuri 76. Aba bagabo bombi rero mu masaha makeya ari imbere bagiye kwicara ku meza hariya Islamabad muri Pakistan, aho bagiye kukuba bagira gutya bakagira zimwe mu ngingo babasha kuba baganiraho. Reka tuze kureba nimba hari ikiravamo koko iyi ntambara irebera hariya mu Burasirazuba bwo hagati niba ishobora kuba yarangirira.